Urubyiruko, ikiganiro cya Radio Rwanda. Mu mwaka w'ibihumbi 2020 abantu miliyoni 284 bari hagati y'imyaka 15 na 64 y'amavuko bakoresheje ibiyobyabwenge ku isi yose. Ni inyongera ya 26% ugeranije n'imyaka yabanje. Nta kintu gishakwa n'abantu bose kuri iyi si nk'umunezero n'ibyishimo. Mu buryo buziguye cyangwa butaziguye, ibyo dukora byose niho tuba dushakisha. Ibiyobyabwenge byose abantu bafata baba bashaka guhindura uko biyumva. Bashobora kuba bababaye, bakaba bashaka kwimara uwo mubabaro, bumva barambiwe, bashaka guhindura uko biyumva, bafite ububabare, bashaka kubwimara n'izindi mpamvu nyinshi. Impamvu yose yatuma ufata ibiyobyabwenge, uko wiyumva wabifashe, birangira wifuje kuzongera kwiyumva uko nguko, ariyo mpamvu ababikoresha bibagira imbata. Mu mwaka wa 2014 umusaruro mbumbe w'iby'isi yose yinjije muri uwo mwaka wari miliyari 78 by'amadolari y'Amerika. Iki gihe ibiyobyabwenge byari bigize 1% by'ubucuruzi bwose bwakozwe ku isi mu 2014. Mu bucuruzi bwose uzi bukorwa 1% bwari ubw'ibiyobyabwenge. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika zonyine ubucuruzi bw'ibiyobyabwenge buri mwaka bwinjiza miliyari 150 z'amadolari y'Amerika. Ku isi yose ubucuruzi bwinjiza miliyari 652 z'amadolari y'Amerika. Ubucuruzi bw'ibiyobyabwenge bubaye ari igihugu cyaba ari igihugu cya 21 gikize ku isi. Cyaba kiri inyuma gato y'Ubusuwisi ugendeye ku mafaranga yinjizwa buri mwaka. Ishami rya Loni rishinzwe kurwanya ibyaha n'ibiyobyabwenge ribara abantu miliyoni 11 n'ibihumbi 200 ku isi yose bitera ibiyobyabwenge mu nshinge. Mu mwaka wa 2020 ingano y'ikiyobyabwenge cya kokayine cyakozwe ku isi yaratumbagiye cyane. Ku isi hakozwe kokayine ipima toni 1982. Nyamara mu 2021 muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika honyine abantu 106,699 bapfuye basize ko banyoye cyangwa se biteye ibiyobyabwenge byinshi. 69% muri aba bantu bari abagabo. Abantu bagera kuri miliyoni 18 ku isi yose bakoresha ikiyobyabwenge cya kokayine. Utu ni udufu binyuza mu mazuru ubundi bagata ubwenge. Itumanaho mu ikoranabuhanga rikoresha internet ririmo gutuma ibiyobyabwenge biboneka, abantu bakabibona bitabagoye kurusha uko byari bimeze mbere. Ubwongereza, Espagne, Australia na Leta Zunze Ubumwe za Amerika nibyo bihugu birimo abantu banywa kokayine nyinshi ku isi. Mu Rwanda naho iki kiyobyabwenge kirahari, ariko kirimo kwica ubuzima bwa benshi ni ikindi. Hari ubushakashatsi bwakozwe mu mwaka wa 2022 n'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima bukorerwa mu turere 7 tw'u Rwanda bwagaragaje ko inzoga n'urumogi ari byo biyobyabwenge bikoreshwa cyane mu Rwanda kandi byiganje cyane mu rubyiruko. Mu babajijwe 5.3% bari barakoreshejeho urumogi mu minsi 30 ya mbere y'ubushakashatsi. Abenshi mu bagaragaje ko bafashe ibiyobyabwenge nabo mu karere ka Nyarugenge kari gafite 18.9% by'urubyiruko rwabajijwe, na Gisagara yari ifite 8.1% by'ababajijwe. Ikiyobyabwenge kiza ku mwanya wa mbere mu kunyobwa na benshi mu Rwanda ni inzoga. Nk'ubu muri ubu bushakashatsi twavugagaho abantu 31.6% mu babajijwe bemeje ko banyoye ku nzoga mu minsi 30 yabanjirije iryo bazwa. 56% by'ababajijwe mu rubyiruko bigeze gusoma ku nzoga nibura rimwe mu buzima. Mu babajijwe kandi 9.3% bagaragaje ko bigeze kunywa ku rumogi nibura inshuro imwe mu buzima. Ubushakashatsi kandi bunagaragaza ko mu Rwanda abantu banakoresha ibiyobyabwenge bikomeye. 0.5% by'ababajijwe bavuze ko bigeze gukoresha heroine, iyi bakunda kuyita mugo. Ni mu gihe 0.1% bigeze gukoresha kokayine. 1/2 cy'ikiyobyabwenge cya kokayine gicuruzwa ku isi yose gikorerwa muri Colombia muri Amerika y'Epfo. Dore imwe mu mpamvu ubucuruzi bw'ibiyobyabwenge budacika. Mu mashyamba ya Colombia aho bakorera iki kiyobyabwenge, ikiro kimwe cya kokayine kigurwa 2,200 by'amadolari, ayaragera kuri miliyoni 2.5 z'amanyarwanda. Umva iyi mibare:
iyo ikiro kimwe cya kokayine cyaguzwe amafaranga angana uku nguku kibashije kugera muri Mexique kigurwa ibihumbi biri hagati ya 12 na 16 by'amadolari. Aya ngaya ari hafi muri miliyoni 17 z'amanyarwanda. Amafaranga ahita yikuba inshuro 7. Nk'aho ibi bidahagije, ikiro kimwe cya kokayine iyo cyabashije kugera mu Burayi kigurwa ibihumbi biri hagati ya 53 na 55 by'amadolari. Miliyoni hafi 56 z'amanyarwanda. Mwibuke aho bakoreye iyi kokayine baba bayigurishije ku bihumbi 2200 by'amadolari. Hano ushobora kumva imwe mu mpamvu hari abihebeye ubucuruzi. Hari igihugu kiri kuri iyi si gifite ijanisha rinini ry'abaturage banywa ibiyobyabwenge kurusha ikindi gihugu icyo ari cyo cyose. 2.5% by'Abanya-Albania babaswe n'ibiyobyabwenge, atari ibi byo kuvuga ngo banywa inzoga nyinshi. Oya, banywa ibiyobyabwenge nka kokayine na heroine cyangwa se mugo. Ahanini biterwa nuko iki gihugu giherereye ahantu hacyorohereza kunyuzwamo ibi biyobyabwenge bigiye gucuruzwa mu mahanga. Nibyo, ubucuruzi bw'ibiyobyabwenge ni ubucuruzi mpuzamahanga. Ni ubucuruzi bukorwa n'abantu bakomeye barimo abaherwe, abanyapolitike ndetse na leta zimwe na zimwe. Nibyo, hari leta z'ibihugu zicuruza ibiyobyabwenge ku rwego mpuzamahanga. Ntabwo bitangaje kubera ko ubucuruzi bw'ibiyobyabwenge ku rwego mpuzamahanga bwatangijwe n'ubwami bw'Ubwongereza. Reka tuvuge ku buryo iki gihugu cy'igihangange cyatangije ubucuruzi uyu munsi kikaba kiri mu bihugu biburwanya. Reka tuvuge ku nzira byanyuzemo ngo ibiyobyabwenge bikorerwa hirya no hino ku isi bikwire mu bihugu bitandukanye. Uyu munsi bibe birimo guhitana ibihumbi by'abantu biganjemo urubyiruko kubera ingaruka zabyo. Ubwonko bw'umuntu bugizwe na miliyari 100 z'utunyangingo twitwa brain cells cyangwa neurone. Duhora dutumatumanaho hagati yatwo duhererekanya amakuru, ari byo bituma dutekereza kandi umubiri wacu ugashobora gukora ibyo ukora byose. Ubutumwa bugenda mu bwonko bw'umuntu bugenda mu buryo bw'ibinyabutabire byiruka ku muvuduko munini cyane hagati y'akanyangingo n'akandi. Imwe mu nyungu ziri muri iryo tumanaho ni ukudufasha kumva tumeze neza buri gihe iyo dukoze kimwe mu bikorwa bitubeshaho nko kurya, kunywa, guhuza ibitsina. Buri gihe iyo dukoze kimwe muri ibi bikorwa, ikinyabutabire cyoherezwa muri utu tunyangingo tw'ubwonko ni igitera umubiri kuryoherwa, cyitwa dopamine. Iyo iki kinyabutabire kimaze kuzenguruka muri twa tunyangingo tw'ubwonko ukumva umeze neza, ukumva ibyo bintu wabikunze, kisubirira mu tunyangingo twari twacyohereje kugira ngo kizongere gikoreshwe ubutaha. Iyo gisubiye aho ngaho cyavuye nibwo ibyishimo bishira. Niyo mpamvu tudahora twishimye. Iyo uriye ugahaga, umunezero wo guhaga ntabwo utinda kurangira. Iyo umaze guhuza ibitsina, umunezero wo guhuza ibitsina nawo ntutinda kurangira. Ibi biterwa nuko dopamine yari yavubutse iba yisubiriye mu mwanya wayo. Ikiyobyabwenge icyo ari cyo cyose ufashe rero, iyo kikigera mu mubiri gihita kirukira mu maraso. Niyo mpamvu hari ababinyuze y'ubusamo bagahita babyohereza mu maraso bakoresheje inshinge. Gusa abenshi babinyuza mu kanwa cyangwa mu mazuru bikagera mu mubiri bikinjira mu maraso. Kubera ko amaraso y'umuntu atembera umubiri wose, mu kanya gato cyane ya maraso arimo ibiyobyabwenge abageze mu bwonko, bityo na bya biyobyabwenge bikaba bigeza aho mu bwonko. Amaraso iyo asohoka mu mutima ajya gukwirakwira mu bindi bice by'umubiri agenda ku muvuduko wa santimetero 30 ku isegonda rimwe. Bifata amasegonda 45 ngo amaraso aba azengurutse umubiri wose uko wakabaye. Bivuze ko witeye cyangwa se baguteye ikiyobyabwenge mu maraso mu mutsi w'ukuboko, mu masegonda 45 kiba kigeze mu bwonko ndetse ubwenge bwawe bwatangiye kuyoba. Kuki babyita kuyoba ubwenge? Igituma ubwo bwenge buyoba kiba muri icyo kiyobyabwenge. Tuvuge nk'urumogi. Ni ikimera kibamo ikinyabutabire cyitwa delta 9 cyangwa se tetrahydrocannabinol. Iyi mu mpine bayita THC. Ubwonko bwacu bukora binyuze mu itumanaho ry'utunyangingo tw'ubwonko twitwa neurone duhora twohererezanya amakuru. Iyo uriye cyangwa se iyo unyoye cyangwa se iyo uhuje ibitsina cyangwa se iyo ukoze siporo urabikunda kubera ko utwo tunyangingo twohererezanya ikinyabutabire cya dopamine gitera ibyishimo bituma wumva ushaka kongera gukora buri kimwe muri ibyo bikorwa nari maze kuvuga. Gusa
uyu musemburo w'ibyishimo iyo umaze kuvubuka hahita havubuka n'indi misemburo ikora ibyitwa inhibition, ariko guhagarika bya byishimo kugira ngo umuntu adahora mu munezero, nibwo dopamine igenda. THC yo mu rumogi iyo igeze mu bwonko ifunga ya misemburo ya inhibition, bigatuma ibyishimo bikomeza. Ariyo mpamvu abantu banyoye ibiyobyabwenge bumva bamerewe neza, kabone n'ubwo baba bafite ibibazo. Ibi nibyo byitwa kuyoba ubwenge. Uku kuyoba ubwenge abantu babitangaho amafaranga atagira ingano buri mwaka. Ni gute kugura ibiyobyabwenge byavuye ku kugurisha urumogi mu gace utuyemo bikagera aho barupakira amakamyo ari amatoni n'amatoni rukajya kugurishwa mu mahanga? Ni gute ubucuruzi bw'ibiyobyabwenge bwahindutse ubucuruzi mpuzamahanga? Mu bimera abantu bavumbuye hakiri kare harimo icyitwa pavo. Pavo ni ikimera cyera utubuto tw'icyatsi. Ako kabuto k'icyatsi iyo ugasharuye cyangwa se iyo ugasatuye kavamo amazi akora ibitangaza kuva mu myaka 1000 ishize. Aya mazi bayakoreshaga mu buvuzi mu gukiza ububabare abantu barwaye indwara zibababaza cyane. Opium niyo iva muri pavo. Opium ikuraho ububabare aho bwaba buri hose mu mubiri w'umuntu igaturisha roho. Ibi ni byiza kandi byakabaye byaragarukiye ahangaha. Ikibazo nuko abantu nk'inyoko dutinya kurebana n'ubuzima mu maso nkuko bwakabaye, ngo niba ari ibihe by'akababaro tubibemo, niba ari umunaniro duhangane nawo. Buri gihe twifuza ko ubwonko bwacu bwakwibagirwa ubu buzima tubayemo ahubwo bukitekerereza ibindi. Niyo mpamvu abantu bakoresha ibiyobyabwenge bashaka ibyishimo. Ngiyi impamvu iyi opium yaje guhinduka ikiyobyabwenge gikomeye cyavuyemo imyivumbagatanyo ikomeye yo ku isi, uburetwa, ugukandamiza, intambara, ubucuruzi. Iyo leta z'ibihugu cyane cyane y'Ubwongereza itaza gutera inkunga ubu bucuruzi, gucuruza ibiyobyabwenge ku rwego mpuzamahanga ntabwo byari kugera aho bigeze uyu munsi. Iyo babijugunye mu bantu, ibiyobyabwenge bishyiraho politike yabyo y'umwijima, bishyiraho ubujura, bishyiraho urugomo, ubusahuzi, ubugizi bwa nabi, ruswa, akarengane. Uyu munsi babicuruza no mu isoko ry'imari n'imigabane. Amatsinda y'abacuruzi b'ibiyobyabwenge, ay'abagizi ba nabi, amashyaka ya politike, za banke, abanyapolitike b'amakote na kravate, ibigo bikomeye by'ubushakashatsi ku miti, aba bose bari mu bucuruzi bw'ibiyobyabwenge. Ingaruka zabyo ntabwo zigira ingano. Imiryango yasenyutse, abaturage bapfa buri segonda, urubyiruko rudafite ejo hazaza. Mu ntangiriro z'ikinyejana cya 19 Ubwongereza bwatangiye ibikorwa byo gushakisha ubutaka bwinshi bwo kwigarurira no kubyaza inyungu. Ni nako bwashakaga umutungo aho uri hose ku isi: ipamba, icyayi, urusenda. Ubwami bw'Ubwongereza bwashakaga gufungura isi ngo bwinjire aho bushaka hose igihe bubishakiye. Mu Buhindi Ubwongereza bwahabonye umutungo ukomeye cyane. Mu kibaya cya Benares heraga pavo y'umwimerere. Ubwongereza bwarayisaruraga bukayitunganya bukayikuramo ikiyobyabwenge cya opium. Iki kiyobyabwenge nicyo leta y'Ubwongereza yari yiteguye gukoresha mu guhangana n'igihugu cy'igihangange cyari cyo cya mbere ku isi icyo gihe, Ubushinwa. Ubushinwa bw'icyo gihe ntabwo bwashakaga ibi by'ubucuruzi bufunguye kuri bose. Ubushinwa bwacuruzaga ku kiguzi gihanitse amadongo ndetse n'icyayi, kandi ibi ni ibicuruzwa Abongereza bashakaga ku rwego rukomeye. Ikibazo nuko Ubushinwa bwo ntacyo bwaguraga, nta kintu bwari bukeneye ku Bwongereza. Ubushinwa nta kintu bwari bukeneye. Ubushinwa bwari cyo gihugu gikize kurusha ibindi byose ku isi. Bwari bumaze ibihumbi by'imyaka ari igihugu gikize, bwari bwihagije. Birumvikana rero ko kubona ibicuruzwa igihugu cyane gikize ku isi cyari gikeneye ntabwo byashoboka. Yitwa Alfred McCoy, ni umunyamateka w'umunyamerika. Ubushinwa cyari igihugu gikize ariko gisa n'igifunze, aho buri kintu cyose bakeneye bari bakifitiye, badakeneye kujya guhahira ahandi. Abaturage babo bari bafite amikoro ahagije, ariko bahoraga bashaka ikintu cyatuma bahuga, ikintu cyatuma bishima, ikintu batigeze babona mbere. Iki gihe amasegereti yari atarabaho.
mu gushaka kwishimisha abashinwa batumuraga amoko atagira ingano y'ibyatsi batekeraga mu nkono z'itabi, safran, camphor n'ibindi. Hanyuma kera kabaye banavumbuye opium. Opium iyo bayitumuye ituma umuntu amera nk'ugiye mu yindi si. Abashinwa bayiyobotse ari benshi, maze imibereho y'abashinwa bose iragenda irahinduka. Bose batangira kubaho mu munezero, gusa bamwe yatangiye kubabata. Umwami w'Ubushinwa yarabibonye, afata icyemezo cyo guca icyo kiyobyabwenge. Aha ni inkuru y'ibiyobyabwenge n'ubucuruzi bwabyo itangirira. Madame Vanda Felabab Brown ni impuguke mu birebana n'ibyaha bigambiriwe, akora mu kigo cyitwa Brookings cyo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu birebana n'ubucuruzi, ibiyobyabwenge byari bifite inyungu ikomeye cyane, kuko ibiyobyabwenge bibata babinyoye bibaha ububasha bwo kwiremera bamwe babyo, baba ababishaka ndetse n'abatabishaka. Abantu bahinduka imbata z'ibyo biyobyabwenge mu buryo budasubirwaho. Ubwami bw'Ubwongereza bwabonye ubucuruzi bw'ibiyobyabwenge bwaba inzira nziza yo gusunikira Ubushinwa gufungura igihugu bukemera gukorana ubucuruzi n'Ubwongereza, ndetse yewe byanarimba Ubwongereza bukigarurira bumwe mu butaka n'umutungo kamere by'Ubushinwa. Dore icyo Ubwongereza bwakoze. Ubwami bw'Ubwongereza bwafashe abacuruzi bikorera ku giti cyabo, barimo babiri bari bazwi cyane, William Jardine ndetse na James Matheson. Aba bapakiraga ibisanduku byinshi cyane byuzuye opium, bakabishyira mu bwato, bakabikura mu Buhindi bakabijyana mu Bushinwa. William Jardine na James Matheson, abagabo bambaraga amajire n'inkweto z'uruhu, bahise batangiza ubucuruzi bw'ibiyobyabwenge mu Bushinwa, babikorera ubwami bw'Ubwongereza ahitwa Kanto. Aba bacuruzi bahaga ruswa bayoboraga icyambu, ubundi bakabemerera gucuruza ibiyobyabwenge ku banzi b'umwami w'Ubushinwa. Abanzi babaga bari hafi aho ngaho. Abanzi ba mbere b'umwami w'Ubushinwa bari Abashinwa bibumbiye mu cyiswe Triade Chinoise. Yari amatsinda y'ibanga afite intego imwe yonyine: guhirika umwami w'Ubushinwa. Alain Roux ni Umufaransa w'impuguke cyane mu mateka y'Ubushinwa. L'opium aboutissait à donner de l'argent et des moyens d'intervention. Ubucuruzi bwa opium bwahaga amafaranga n'ibikoresho abanzi b'ubwami bw'Ubushinwa. Ikindi kandi abo banzi b'ubwami bari bakeneye abafatanyabikorwa, ari nabyo byashegeshe cyane ubwami bw'Ubushinwa. Hari bamwe mu bategetsi b'Ubushinwa bari barabaswe na opium, ndetse n'abakozi ba leta bari barasabwe na opium, ku buryo byari byoroshye guhindura uwari umukozi wa leta agahinduka umugambanyi ku gihugu. Mu 1839 umwami w'Ubushinwa yafunze ibihumbi by'Abashinwa bakoraga ubucuruzi bw'ikiyobyabwenge cya opium. Iki gihe yanasenye ibisanduku 20,000 byuzuye opium yari yarinjijwe mu gihugu n'Abongereza. Babacuruzi babiri bakoreraga Ubwongereza, Jardine ndetse na Matheson, murabibuka, bahise babona urwitwazo rwo gushoza intambara ku Bushinwa. Basubiye iwabo mu Bwongereza, maze bumvisha abayobozi b'Ubwongereza ko ari byiza kandi ko bitunganye, ndetse ko bishobora no kuvamo agakiza gutangiza intambara ku Bushinwa hagamijwe gufungura ubucuruzi kuri bose. Iki gihe Ubushinwa bwari butuwe na 1/3 cy'abaturage b'isi yose. Ubwongereza bwo bwari bukolonije abarenga 700,000 muri Afurika, muri Aziya ndetse na Pacifique n'Uburasirazuba bwo hagati. Abayoboraga Ubwongereza ibi byo gutangiza intambara babyumvise vuba, maze mu izina ry'inyungu y'amafaranga Ubwongereza butangiza intambara y'ikiyobyabwenge cya opium. Ubwongereza bwari bukomeye mu birebana no kurwana intambara zo mu mazi. Intambara yaratangiye, Ubushinwa burayitsindwa bikomeye. Bamwe mu banyamateka b'Abashinwa iyo bavuga ivuka ry'Ubushinwa bugezweho, barihera kuri iyi ntambara ya opium. Mbere y'iyi ntambara Ubushinwa bwari bwaramaze amagana y'imyaka ari igihugu cyihagije muri byose. Nta kintu Ubushinwa bwakeneraga kugura mu mahanga, ariko guhera kuri iyi ntambara bivugwa ko Ubushinwa bwahise butegekwa gukorana n'ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi, by'umwihariko Ubwongereza. Iki gihe Ubushinwa bwatsinzwe intambara, umwami w'Ubushinwa nta yandi mahitamo yari afite usibye kwemera ikiyobyabwenge cya opium kikanyobwa kandi kigacuruzwa mu Bushinwa. Ikindi nuko yategetswe gufungura igihugu cye kigakorerwamo ubucuruzi ku rwego mpuzamahanga. Iki gihe nibwo uyu mwami yemeye guha umujyi wa Hong Kong Ubwongereza, bukaba ari bwo buwutegeka. Ubwongereza
bwahise buhindura iki kirwa cya Hong Kong umurwa mukuru w'ikiyobyabwenge cya opium. Mu gihe cy'imyaka 15 ubucuruzi bwa opium bwavuye ku gucuruza toni 2,500 zigera ku 5,000 mu mwaka. Mu kurushaho guteza imbere ubwo bucuruzi, Abongereza banatangije banki ishinzwe kubika amafaranga yavuye muri ubwo bucuruzi bwa opium, Hong Kong and Shanghai Banking Corporation, HSBC. Uyu munsi iyi ni banki mpuzamahanga ikomeye cyane, ikorera mu bihugu 84 ku isi, ikagira abakiriya barenga miliyoni 60. Banki ikomeye cyane yashinzwe mu mafaranga y'ibiyobyabwenge, niyo banki ya 8 ikomeye ku isi yose. Muri bukaba abacuruzi babiri, William Jardine na James Matheson, batangije ubucuruzi bw'ibiyobyabwenge mu Bushinwa. Baje gushinga ikigo cy'ubucuruzi bakita amazina yabo Jardine Matheson Holdings Limited. Uyu munsi ni ikigo gikomeye cyane ku rwego rw'isi. Bakora ibirebana n'ubucuruzi bw'imari n'imigabane mu Bwongereza, mu Bushinwa, muri Hong Kong n'ahandi ku isi. Bakora ubucuruzi bw'ibintu byinshi birimo umutungo utimukanwa, bafite amabanki, bafite amahoteli, bafite ikigo gitanga ubufasha muri za kaminuza, banafite ikigo gitanga ubufasha mu by'ubuzima bwo mu mutwe. Abantu batangije ubucuruzi bw'ibiyobyabwenge ku isi uyu munsi bakora akazi ko kwita ku buzima bwo mu mutwe ku bantu barimo n'ababaswe n'ibiyobyabwenge. Ubucuruzi ni ikintu cyiza cyane. Uyu munsi isi yuzuye abaherwe babikesha ubucuruzi bw'ibiyobyabwenge, ariko banki ya HSBC ndetse n'ikigo mpuzamahanga cya Jardine Matheson Holdings Limited nibyo bigo byabimburiye abandi bose ku isi gukira babikesha kuyobya abantu ubwenge. Icyo Ubwongereza bwakoze ni uguhata Abashinwa ikiyobyabwenge cya opium. Byari ugukatira abagabo, abagore, abana n'urubyiruko ibimeze nk'igihano cyo kubatwa n'ibiyobyabwenge, ubundi ubuzima bwabo bugasenyuka babireba, maze Ubushinwa bukisanga nta yandi mahitamo bufite usibye kwemera icyo busabwa. Nyuma y'intambara ya opium, imyigaragambyo itagira ingano yaradutse mu Bushinwa bwose. Abashinwa bagera kuri miliyoni bayiguyemo. Mu kwirinda ko ubukungu bwabwo burindimuka burundu, Ubushinwa bwishoye mu buhinzi bwa pavo, cya gihingwa kivamo opium. Imipaka barafungura, amamiliyoni y'Abashinwa hungira ku byambu binini, Londres, Amsterdam cyangwa se San Francisco. Aha hose bajyanyeyo imico yabo yo kunywa opium. Abanyaburayi by'umwihariko Abongereza bashinjwa ko bakoresheje ubukoloni bwabo binjije ibiyobyabwenge mu Bushinwa, ariko Abashinwa nabo bashinjwa ko baje kwihorera kubera kuko kwimuka kw'Abashinwa benshi bagakwira isi yose nabo binjije bya biyobyabwenge mu Banyaburayi n'Abanyamerika. Uku niko kunywa opium byakwiriye isi yose. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri iyi myaka icyari kigezweho kwari ugushakisha zahabu aho iri hose ku isi. Iki gihe abakozi b'Abashinwa bari bakenewe cyane muri aka kazi ko gucukura zahabu. Ikiyobyabwenge cya opium cyahise gikwira muri quartier zose z'Abashinwa baba mu mahanga. Ni quartier bita China Towns. Mu mijyi minini yose yo ku isi haba hari za China Town. Bidatinze cyane ubugizi bwa nabi mu bazungu bwari bumaze gutumbagira kubera ko nabo bagiye bayoboka iki kiyobyabwenge. Mu Burayi ho iki kiyobyabwenge cya opium cyatangiye kugera no mu butegetsi. Ni ikiyobyabwenge cyari kigiye koroshya inzozi zose z'Abanyaburayi zo kwigarurira isi. Ubufaransa bwari igihugu gihanganye n'Ubwongereza mu kwigarurira ibihugu cyane cyane muri Afurika no muri Aziya. Ubufaransa bwashakaga kwigarurira agace Ubushinwa buherereyemo. Aha bwahubatse ibikorwa remezo byinshi kandi bikomeye: imihanda, ibiraro, imihanda ya gari ya moshi. Ibi bikorwa byanyunyuje ingengo y'imari y'Ubufaransa. Mu kugabanya icyo gihombo, Ubufaransa nabwo bwatangiye kurangura ibiyobyabwenge bya opium mu Bushinwa. Mu 1882 Ubufaransa bwaguraga opium mu Buhinde no mu Bushinwa bakayitunganyiriza mu nganda z'ahitwa Senyo, ni muri Vietnam. Opium yari imaze guhinduka kimwe mu bicuruzwa byemewe kandi bitunganijwe abantu batumaguraga ku mugaragaro. Bayicuruzaga mu maduka yiswe RO, Régie de l'Opium. Ubufaransa bwo bwagiye kure cyane bukajya buhana bikomeye abacuruzi ba opium kubera ko leta yashakaga kuyicuruza yonyine idahanganye n'uwo ari we wese. Ni nk'uko baguhanira ko wakoze amafaranga. Uko abaturage babatwaga n'iki kiyobyabwenge ndetse abakinywa bagakomeza kwiyongera, ni ku isanduku ya leta y'Ubufaransa yarushagaho kuzura.
byageze aho ubucuruzi bw'ibiyobyabwenge bya opium butanga 1/3 cy'ingengo y'imari ya Indochine yari ikoronijwe n'Ubufaransa. Iyi ni Vietnam y'ubu ndetse n'uduce tuyegereye. Ubu buryo bw'ubucuruzi bwahise butangira gukorwa n'ibindi bihugu by'ibihangange byari bikoronije hirya no hino ku isi: Ubwongereza, Espagne, Ubuholandi. Aba bose binjiye mu bucuruzi bw'ibiyobyabwenge mu bihugu bari bakoronije. Inganda zikora opium zagumyeho kandi zikomeza gutera imbere kugeza intambara ya kabiri y'isi irangiye. Uku niko izi nganda zahinduraga amamiliyoni y'abaturage imbata z'ibiyobyabwenge cyane cyane muri Aziya. Birumvikana habayeho abarwanya imigirire nk'iyi ngiyi. Mu kinyejana cya 19 abantu ba mbere babanje kurwanya ubucuruzi bw'ibiyobyabwenge bukozwe na leta z'ibihugu by'Uburayi n'abamisiyoneri Gatolika. Abo bizeraga ko ikwirakwizwa ry'ibiyobyabwenge mu baturage rinyuranye n'ubutumwa bo bari baje gutanga. Iki gihe habayeho amakimbirane hagati y'abacuruzi na leta z'ibihugu by'ibikoloni ku ruhande rumwe, kubera ko icyo bashakaga ni amafaranga, iby'ubuzima bw'abantu ntacyo byari bibabwiye. Ndetse hanabaye handi makimbirane hagati ya leta z'ibihugu n'abamisiyoneri ku rundi ruhande. Abamisiyoneri bashakaga gukiza roho z'abantu. Imwe mu mpamvu bashakaga gukiza roho z'abantu harimo no guteza imbere ubuzima bw'abantu kugira ngo bagire ubuzima buzima bashobore gutura. Aya makimbirane yarakomeye cyane mu Bushinwa mu ntangiriro z'ikinyejana cya 20. Iki gihe Ubushinwa bwari bwaramaze kuba igihugu cya mbere gikora opium nyinshi imbere y'Ubwongereza. Shanghai niwo mujyi wakorerwagamo opium nyinshi, ndetse bidatinze uyu mujyi wahise uca kuri Hong Kong. Shanghai ihinduka umurwa mukuru w'isi mu kiyobyabwenge cya opium. I Shanghai abantu batumaguraga opium y'ubwoko butandukanye. Opium yatunganyirijwe mu mahanga imeze neza cyane yakundwaga n'urubyiruko, na opium yo mu Bushinwa itaratunganyijwe mu nganda yatungurwaga n'abakene. Mu 1906 Abashinwa miliyoni 13 bari barabaswe n'iki kiyobyabwenge. Mu Bushinwa hahise yatangira ubukangurambaga bukomeye bwo kubuza abantu kunywa iki kiyobyabwenge. Abanyaburayi bari bararyohewe n'amafaranga, banze kwemera iby'ubu bukangurambaga, ahubwo bakomeza ubucuruzi. Ubushinwa nta mahitamo bwari busigaranye usibye gushaka umwambari mushya: Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ntabwo zari zifite ibihugu zikoronije, kandi iki gihe zari zihanganye n'Uburayi mu birebana no kwigarurira isi. Zumvaga neza ko niziramuka zifashije Ubushinwa kurwanya Uburayi binyuze mu kurwanya ibiyobyabwenge aribwo buryo bwiza bwo gukubita inshuro Abanyaburayi. Mu 1909 i Shanghai, Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Ubushinwa batumije inama mpuzamahanga ya mbere yo kurwanya ibiyobyabwenge. Abanyaburayi ibi barabyanze ndetse bararahira, bavuga ko batazagabanya ingano y'ibiyobyabwenge bakoraga. Ubufaransa, Ubwongereza n'Ubuholandi nibo bari abacuruzi b'ibiyobyabwenge b'imbere. Nibo banze guhagarika ubu bucuruzi kugeza igihe umubare munini w'abaturage babo nabo batangiye kubatwa n'ibyo biyobyabwenge. Mu kinyejana cya 19 cyose Uburayi bwari mu mpinduramatwara y'inganda. Miliyoni z'abaturage bavuye mu byaro bajya kubyiganira mu mijyi aho inganda zarimo zivuka ku bwinshi. Muri iyo mijyi bahuye n'ubuzima batamenyereye bwo kubaho ari benshi, ahari isuku nke, ntihabe imiti, maze ibyorezo biriyongera: tifoide, igituntu, kolera. Abaganga ntacyo bari bazi kuvura muri izi ndwara. Ububabare baburokowe n'ubwoko bushya bw'imiti ikozwe muri pavo, ariyo yayindi ivamo na opium. Gusa uyu muti wo bawuhaye irindi zina: morphine. Morphine yabaye nko kubonekerwa ku Banyaburayi cyane cyane mu buvuzi. Ububabare bwahise buhinduka amahitamo y'umuntu. Igihe udashaka kubabara wanywaga ka morphine, ubundi ububabare ntumenye ko bunabaho. Hagati mu kinyejana cya 19 Umudage Heinrich Manuel Merck yavumbuye uburyo bwo gukora morphine nyinshi ishoboka. Mu gihe cy'imyaka 10 akalaboratoire k'ubushakashatsi gato yari afite kahindutse ikigo cya rutura gikora ubushakashatsi ku miti. Uyu munsi iki kigo nicyo cya 5 ku isi mu gukora imiti myinshi ku isi: Merck & Co. Hari amahirwe ko wanyoye imiti cyangwa se watewe urushinge rwakozwe n'iki kigo. Guhera mu mwaka w'1861 hagati mu ntambara yashyamiranyije Abanyamerika bo muri leta z'amajyepfo n'iz'amajyaruguru, hatanzwe doze miliyoni 10 za morphine ku basirikare muri iyi ntambara. Iyi ntambara iri mu zabayemo ibikorwa by'indengakamere mu bwicanyi mu bihe bya vuba.
kubera morphine muri iyi ntambara byaroroshye kuvura, kubaga ndetse rimwe na rimwe no guca bimwe mu bice by'umubiri w'umuntu ku rugamba. Iki gihe ubuvuzi bwari butaratera imbere. Ibi by'abaganga bize kubaga abantu byari bitaraza. Ku rugamba abaganga babaga ari abasirikare bigeze gukoraho ububazi bw'amatungo. Kubaga umuntu ngo bamukuremo isasu cyangwa se ngo bamukureho igice cy'umubiri runaka cyangiritse byasabaga kumubaga nk'uko babaga itungo. Iki kiyobyabwenge cya morphine cyarabafashije cyane kubera ko bagihaga bashoboraga kumukoreraho ibyo bashaka byose ntacyo yumva. Kuvumbura urushinge urunguru badutera kwa muganga byagendanye n'iri terambere ryo kuvumbura ikinya mu kiyobyabwenge. Umuntu bamuteraga agashinge karimo iki kiyobyabwenge ntaba cyongeye kumva ububabare, ahubwo agasinda bikomeye akajya mu yindi si, maze abantu baragenda babimbata z'icyo kiyobyabwenge cyakoreshwaga mu buvuzi. Uku kubatwa nacyo ku banyaburayi nibyo byagamburuje abategetsi b'Uburayi, maze babona ko ibyo bateje mu Bushinwa nabo byabageraho, maze bemera gutangira kugabanya gucuruza ibiyobyabwenge mu Bushinwa, bigera naho gucuruza ibiyobyabwenge bibi cyajyanwa n'amategeko kugeza uyu munsi. Naha dusoreje iki kiganiro, tubashimira ko mudasiba gukurikira. Nitwa Ismail Mwanafunzi, ndabashimiye. Wari uzi ko ikiganiro cya Radio Rwanda